isekhona le ndoda bona ike yathi ukubambeka bona ibiqeda ukucwenga la, ibiqeda ukucwenga amanzi, ithengile lokhu litokhiwayo le ndoda isekhona le ndoda. Mhla kabani namhlanje 21 usenze sure kodwa ubona iqeda ukucwenga lawo amanye amanzi yalo ntonje asaphindile. Hhayi zingcono-ke kodwa lezi zingcono bandla bonje bese ilo ntonje sizofaka ino-rocks azoxabha right akhe isobho bese ifake ino-rocks ukuthi ibheke i-date le ndoda ngoba ibilo ntonje ithenge nini, ithenge izolo oh ya 21 sewu-21 October wabona isilindele ukuthi kugxabhe la uthi ukuxabha bese kufake ino-rocks kube nesibhanyana bese ipheke ukhuthube ithenge izolo lokhuthube yabona-ke futhi ukuthi ifakeleni le ndoda bayifakelile banje ilo isigubhu wabona ifuna ithenge ikhadi-ke ifuna ithenge ikhadi manje wabona nasi isigubhu sifakwe izolo wabona igubhu right nakho bazobona abantu nasi basibona sazosikhiphaka abantu basibone kahle nawo ama-receipt lawo laka-CheckSafe la ngithenge ngawo izolo ibimatasatasa kusho ukuthi into eyenzekile kule ndoda lena kwenzekeni wabona ithengeni izolo lezinyawo walkie-talkie lapha ka-CheckSafe nakho lapha edindeli bekubani 30 second 9 minutes after 7 nje bekhamba ugesi nje obuyivele yavuka le ndoda hayi ehambe ubuhambile ugesi izolo hanje bekulungiswa kodwa hhayi lokhu wa5 vele uyahamba ngo5 yabona uthenge lokhu ithoki 1 kg 14.99 yasasuka-ke le ndoda athi mayisuka yayaphi sekhona le ndoda ikhona kuba khona yasuka yayaphi yasaya emall isiyothatha laphayana ibinenye ivoucher yase-Steers yabona nje ubithenge lokhu ithoki isasebenzisa le mali yayo le ethi mayidayisi le ntonje ibeke nakho ithenge e-Steers izolo nakho bino-50 ivoucher ithenge isikole esiwu-2 ne-play yabona nayi play isikole esiwu-2 bese kuba i-play wabona nayi i-play isekhona idlile kilona i-play izoyidla mayiqeda la wabona nayi play isekhona sesidi play izoyidla mayiqeda ukudla lelo sizoqeda-ke la ifake no-rocks bese-ke bese ipheke uphuthu uzosibheka idate yayizolo i-Steers ipheke uphuthu bese idla kamnandi hhayi izolo idla isikore futhi ipheke yona lokhu ithiwa khansi ugesi bulungisa ugesi unenkinga uluku wehla unyuka ngesonto nje yala lingadlile le ndoda ngesimo sokuthi ugesi waluke wehla ubunyuka where's the date where's today's date no idate yayizolo yabona khona bese kubani bavula u9 vele beku7 minutes after 9 bavula u9 nakho mhla ka-20 October wabona izinto ey'thengile e-Steers izolo ngele voucher yayo payment received nayi y-code wabona ilona yayo so nasi-ke lesigubhu esifakiwe eyi le ndoda isizoke ithenga ikhadi bayisizeke isizokuthengwa nje kule ndoda yabona nasi njengoba sikhombile laphayana ifana nokuthi i-DP laphayana bese kuzoba nakho-ke wabona ila vele siyaxhunywa nazo xhuma lana mase ufuna ukulontonja mase ulifaka ikhadi noma ufuna ukubona sekusele into engakanani wabona-ke bathenga abantu kule ndoda ifakele ilona nalo activate apha i-spa elokuqala ithenge i-spa kuze activate-ke ilona yayo le ndoda cela nje uthenge kule ndoda kubi ngisamile nokuba live kodwa ngizobona iba nini live ilo nto ufuna ayithole ilona isigaxa lelona idonsa kancane ubona lelo ayingeke i-charger nje ha izolo ngi-charge whole night ingavuka futhi ingagcwele awucabangi ilo nto nje ufuna ayithole ilona i-USB lena uyithole i-USB ifuna ayithole into yoku-charger bese-ke ithenge ikhadi lizoke ithenge ikhadi-ke le ndoda othi kivele-ke bayibone ukuthi yinhle le ndoda othi kivele ibonakala ukuthi indoda enhle kakhulu kusasa kuyashisa uzoyithola Mgungundlovu le ndoda uzoyithola laphana ethawini ufuna ayidayise ufuna ayigijime ngoba kushisa namhlanje ku-24 nje kusasa kubi okay abaphileke abantu ufuna ayithenge ikhadi ikwazi ukuthi ifake ikhadi le ndoda kubi shintshelwe igubhu lana hhayi baphile sebephila abantu mhla ka-21 okay 21 kusho ukuthi le ndoda isiye kangaki-ke lona bona-ke mhla ka-21 namhlanje yaya athi ayigcine mhla ka-10 ukhumbule endlini encane ayigcine mhla ka-10 kwezi-4 iyaya-ke mhla ka-18 iye mhla ka-18
yaphinde yaya u-18 bekumgqibelo, yaphinde yaya mhla 19 iy'nsuku ilandelana, u-18 nongo-19 nesonto, ngabona. So-ke nje le ndoda iyalontunja isiye ka-6-ke kulo October. So nje ukuthi ivele-ke ibonakala ukuthi iyakhekeni ukuthi ivele le ndoda baphile sebephile abantu funa ithenge ikhadi lana sasizobe igijima idayisa ethawini, izobe igijima nalento zayo edayisayo, dayisa nje yenzela imali ukuthi ishone ithenge ikhadi baphile sebephile abantu. Okay, alright. Yebo nayi le ndoda sike sibone ukuthi iyakhekeni, eyi wabona, kodwa ayikho into yakhiwe yona, kodwa nje angiyiboni kahle. Kodwa-ke manje bikhona iwasha into ey'ncane, bona nje bangathi nokukhathakhathana, iwasha into ey'ncane, siyalontunja-ke manje, siyapheka-ke manje, siqedile yapheka, yaqeda nje ukuwasha, gezela kahle, gezile nje ukubona le ndoda, gezile ziney'nwele zayo ezinhle kakhulu. Ngiboni kahle yabona, nakho ngaba ayikho kuphela mayigeza cinyezelwa lokho singacoshwa nayiy'nsipho ngoba kuba nento emnyama lana. Hhayi-ke njengoba isho-ke le ndoda izobe idayisa kusasa phela, yenzela ulo athi nakho lento ade iyisho kwelo kwekhadi, nakho kwekhadi funa lilontunje, funa lithenge ikhadi lana activate, lithenge ikhadi ukuze bayeke ukulontunja. Nakho nalapha phezulu, nakho iveza, yabona. So nje ivela kahle. So abantu-ke kuthengwe kule ndoda, ikwazi ukuthi iqhande manje. Hayi wayibona, hayi kona, iyona nedi nje nobukholokholo engabutholi kahle, ayike iyangadla kona, sabuka simpilo kayeka ukudla kahle izolo, isonto ayidlanga, nangomgqibelo ayidlanga, nangesonto iqale iyadla izolo kumsombuluko. Ngibona ngathi impilo ikhanya ibuya, idle 2 score-ke izolo, ayidlile yadla lenyawo lezi walkie-talkie lona wakhona. So isawupheka-ke namhlanje, bisho-ke le ndoda bandla isagcine mhla ka-19 yaya kabili, 18 no-19 kulandelana. So isiye ka-6 kulo October, soke sibone u-October uphile kangaki, baphile sebephile abantu mhla 21 namhlanje. Kusasa izokuyogijima, lashisa impela ilanga, funa liyogijima idayisa edrobheni, kumele uyidayisa ngempela. Hhayi izofika nini live, izongena nini live le ndoda, izongena nini live, ika-stage 8 manje, stage 8. Soke sibone, hhayi baphile sebephile abantu, hhayi ipheke idle le ndoda, ipheke idle. Okay, alright. Abantu mhla 21 yabona ukuthi basuke beyigqilaza mabefaka onukayo le ndoda, ngobani ayilifaki isobho, kungcono lana ngobani ifake nesobho lale, hhayi le ingconywana. Nakho yabona saselezinye izoloku ifaka nje kancane ukuyigcwalisa la, ingagcwali phezulu. Yabona kuse-121 izongena live-ke manje, ukuthi ingene live khona idla laphayana, ukuthi ingene nje ku-TikTok live, ithi khona izodla kahle lamakhanda. Siyangena live kuwona umhla 21, Tuesday 21 October, iyadla le ndoda.